Kaseng ki samla puli ka Khasi Students Union KSU kadeiru na pedeng ki wiki seng ki bala dep pan pha ik jing ai jing mot jongka shaka expert committee ka ban pet penia halor ka jing dawa pan bet ya ka state reservation policy khat khandai spat nyu puat bat yakani kila pha ha ka khalai tri ujliu arjar pusau haka singi babot haka jingyo banyak kren haka phalau jong school ba ni hu usamla rangba Donald V Thaba General Secretary ka KSU ulapan sngau baka seng kalabo santali ki mat ajing mut ka baningkong kalong baka KSU ka bu haka mat ka sarkar bala dei ban pen bet no khendiat haka rukom baha ya ka thungkam thungjam namar ka jat benriu khasi ka khamhe paj banya ka jat benriu garo kumta kala ajing mut banak 6% dai ban mang no 30% ya ki khasi ka bakunthop khenriam panar bhoi war maram bat lengam henrei ya ki pat garu kan ne kumju kata 60% bat ya ka basa pat kata 10% an phia no 1% sya ki schedule tribe bat schedule caste bat 1% ya ki wei pat ki bom mang yanu ru henrei ka ba ple ya baro ki nong song snong ka jella haka jing ai jing mot ka ba ar ka KSU kala UE ba ka jilla Meghalaya labenta haki ar than kata ka Garo Hills ka babon pat ki Garo bat ka Khasi Jainte Hills ka babon pat da ki Khasi ka bakunthop yu khenriam upnar ubhoi uwar maram bat lengam kumta haka ba dei bat ka thungkam haki district level ka KSU ka ai jing mot ba shubu lada amdan Khasi ba tap kam haki post balaj ha Garo Hills ka mot khandai 4% dei ban mang bet ya ki Garo kumjuru ha Khasi Jainte Hills lada duna ki Garo bathap kam ha ki post balaj ha ki district Khasi bat Jainte Hills khandai 4% dei ban mang bet no shaki Khasi Jaintia kabalai pat kalong baka KSU ka ajing mutru balingba ka reservation policy bat ka roster system bathamai omdei show ban phai dien shaki jingduna yok kam jong kanu kanu ka jat ban rio henrei dei ban yat bet chakmat kat kum ka baha balamang thamai haka jing ajing mut ka basaw ka KSU ka sngo dei bakalong halor ka puli puthi haka secondary level haki school bapher ka ong bakaniru kumjo kum kamat ka ba arhi haka baya dei ba jing phia ya ka jilla ki ar banta bat ka aijing mod balada hab ban kham kan tiu shu ya ka puli puthi kham tam hathain nong kandong don kam ban mang ba chispa na ka chispa ya ki kam hikai shaki Garo ha Garo Hills bat chispa na ka chispa ya ki Khasi Jaintia ha Khasi bat Jainte Hills haka benta ka basan ka KSU ka laang baka wei ka mat ka bapen terhadu ya ki samlawat ka muat jam ka dei kata ka baki ong ka backlog reserve vacancies haka ba lasngau dei ban hap ban pendu no ya kani ka rukam namar ka kata om tang ya ki samlawat kam Henry Watt ya ka rukam tre kam ka sarkar jella ya ka KSU ba inai jingmut sa ka expert committee ka dei hi halor ka jingkhat jong ka expert committee on state reservation policy balak lidu dang retired justice Mulchan Gap ki habagi kli company ka la kalenti ki padba ni na kalinga KSU ka bdei ka seng jing samla puli ni sudai ba ni ajing mot ha ka bdei bat ka reservation policy namar kani ka issue ku ha ka bdei ba KSU ka bdei ka issue ka banang thamai la penti ya ka reservation policy na do insya stem 1992 por jingalam jodi ba bansan sing nongkat bampai duar blai aku tu por ki dawa ba 80% di banlong open yang mata ki Khasi Jaintia bat Garo aku juga poru ya ka arpau ya khatsan persen kepada general kategori ki dawa berkala unreserved kategori ba aku tu por kala urlong jing dawa bat kunjuru agi di por mumswa ba ka government ka kamju ya bet ke reservation policy ndri gibun bagi bamde Khasi ki bayo ki ba degi non tribals bayo ki kam yo to por ala ban penbek ba sauko di ban ai sauko te reservation policy kala ki biang ho arajar iwei for sandri movement atau por ki desi pokli ki jing dawa jang PC ko jing alam ba por lendo di hakani kanti ba manta ki isu ko sudai ba ka dum juk ka ba manta ni kwa ya ka ni ka reservation policy kada long ka bala ba dei ban pentelano tadi kata di jing ai jemut kujungi bat ko mangi manta sauko ki Khasi Jaintia sauko ki Garo 100% yang tadi order schedule tribe schedule caste 100% kadai unreserved di awa kejing kran kejing dawa lagi pat Khasi hi kalong ba ngila ngibun pat ni banyak ki parlok dari lum Garo di kadai bendon ka bha ka bakam tam ini ban ye gitu gitu beri nrengi hak kejing ki mana kapor juga ki isu matbat mentah kejing ki juga VPP ru kadon baik ka stiff opposition nasti syarilum Garo ba ondai ban penkelai reservation policy ondai ban kata tengi ngi perkhat ni yang batoh nginum ta ya ka kota ka jong ki Garo kata 100% henrei
increase no pada ya ka kota jung khasi na ka 100% sha ka 100% kata kamu 100% ka bha kan desi khasi 100% sigi garu di 100% kan ne bet gini gi ST order ST and SC but 100% bede kan long no unreserved ini ngisau ba kan ni kan biang ba kan yarap ba ya jadi bunyi betul pendik dulu ya di garu di haka juga poru ni ba ka dan kata ka disparity ha ka baidai bat ka jingthong kam ha di district level tingi ngisau dei ba ha di district level ka di berlong open bed kandai 4% ni kasi jantia garu bat nomor ba ngi ba sharilum garu teng giduna ki applicants kasi sharilum kasi jantia giduna ki applicants garu kadang yung bat abit kandai 4% ha ka district level di haka juga poru ngi ba kadang gajing ki phalo ki por ba nakaliang ki katukan ni ki yu pokmat naglum garu ki dawa ba iki backlog boro bani bantung yang tengi ngila dawa kajung ka we ka point ka jungi ka long ba ngi ngim kwa su bengin presiden balong retrospective nomor kali kan kata ba ya ki khasi kam tam taling ibun ha ki samla ki ba klem jam ki badang wat kam wan jam kadi balong perspektif bet kamut ba kadi banyat bet sanpho la saupho but nang ta kisidon ki sengteng subu la chipho tili ki kam ki subu la da kadi samtili khasi saupli garu di garu ki mla ban fil subu ila tang lai ka we ki fil ti ka government ka sile ka nu ka sigra e ka tu ka we ka kam ha ka next balai kam bada ki increase ka tu ka increase ka kota jung ki garu tingi ka tur ni persajur ndreng ong subu la dan shotli ki kam arteli mla ban fil dari khasi ni garu dewan re advertise bengi ki bakan yahat biang ada kota 50 40 kata ka de ka jingko ajungin mar kan ngathari kan pendik hi garu bat ki perlok garu ri ban sengutu ya kata lamar nginem kata ya ka kota ka juki 100% ndrengi pan ke increase ke jungi 100% ka bangin shim na ke unreserved category oh kadan ke jingdawa na ki siu ba 100% ni belong open ni kasi jangkia ban garu dingiru ho ning pediang baik ya kata 100% ndre teng ipet ya dynamics sing ka ndriu ke change na ka por i perlok garu ki ong ba di garu ki kamlong backward banya ki khasi di takada ko di bane ka reservation policy ki ting yang mandar eye open makikin du ni yok mani di mengiru ni perkat kata karukom nomor ka government ke jungi ibun hi opria di government di alam bek ki perlok garu di mentangi wa di educational institutions su dile mara beserlum garu di USC hadir situ war muslim ni kamlong advance maki jadi ngia bi 80 open kala berkata ini la syali sini ini semudai ba 50 40 jadi kebiang tam ka banta ki khasi jengtia bagi garu जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है?
जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।